Dickson Mwanzia umwe wa atongoi mamwe kakuya matungulu ni wakatha banene utongoi wa mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aiweta kana Kalonzo aungamite kutetea ene ndi miaka mingi na nevinda iseo yake kuosa kivila cha usumbi. Mwanzia aweta kana vai vata mbai ya mukamba ikalulu tika yulu wa muungamo wo kukwata mbau mutongoi wo ni kwithiwa mbai ile ingisiende kuthengea vakuvi na Stephen Kalonzo kumwitika savalini ya kukitia kivila cha usumbe otou aikulia President William Ruto kuweka kuvingisa na kuvingithia ngaliko ya ulei ilame ukoso wa serikali. Boni Mutisia na mauvo. Dickson Mwanzia utakana vika vumbi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka yaletwa ngamano mwenende na kwenda urete ya mwenende ulovu ni kiti tumundu maki mikalile na chavata kinene ni mwenende kungamana ke na kumusa kuwata president ni usa kwa nilowete leto mwaka ukite. Nituonete Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mausa kwa nini onde alama editwa ba Kenya ma kivila cha usumbi ona masindwa we aenda angalikola ya opposition kana angalikola ya utetea mwenende wa Kenya. Painzi nge tutona kutupa mwana wito Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kakwiyumilia kwa wingi na tuimukonea kura na tuimutethesia ala meta cia kura mutethesia Stephen Kalonzo Musyoka nekana abikie kwosa kivila cha usumbi na ndiasi ate kwamba ya mukamba paikindu kithuku ta Stephen Kalonzo Musyoka asa kwetwe ni mbai ilaingi ivye tuketha twinolelu umukwili wa President Lawivo endeni kuweta mama endesio kamba mwanzani na kuangala kama nginya ambaye ya mukamba yate maloto ambaye lengi sio nete wendi wa kuenda mkwata mbungu ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nituonete musumbe aliete maendeo kukamba na vitu vibindani hizi tugeta kuelekela vibindayo sakwani munene wako na kura na maendeo asu ndia sene maluku lakini nekulia akamamina nundu ebindana ye noonete kana netumbesia mwana wito kana mwana wito nukwate mbau ni Kenyans na kila mbai nekana atweke muzumbe ula ni Stephen Kalonzo Musyoka nena kwa siate andu maitu nengo mweta kwanda yesi wamde tukwate mwana wito Stephen Kalonzo Musyoka ibindana ye mwana wito ukwenda kuungama kana utwite kuungama kweti ya kivila cha president na ndio mutweka mundu niko dio sinda ama kupika musumbi wa Kenya otu kule President William Ruto kuikiria kwina mugo na kwetekela usinda na tongo ya langi ndini wa kivila kicha president wa Kenya watako kile mduzi kana kuwana na bomba na usia kiyo tati challenge nige sio anako challenge wa anako lo isinda na mundu niko sio kula kwe our president Ruto ni mukulia etikele challenge na kwithene competitors mena bina ni kwitha apu kusionundu ni kunengae mwenende wa Kenya kwika usakwani ula wailete kana utula wailete nundu wetu kuona mikutano tear gas yekwa kanisani na baube na onaithi wende kanisa ona wonda ya na kila mkutano unewe mwana wa kwiyeleza kula kwe mwenende wandu wa kwetia kura na kutasera lakini pala memba ya mukamba hivyo nundu tuonete thinola we waku to Kenya kana kila mundu ne mubinie kana kila mundu no kuwa ngalama ya maisha ye na bina. This is the right time twele kwetha tuthitana to support mwana wito Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na matongolo kaunti na Masako ni Boni Mutisia.